Alhamdulillah, kita orang dapat enjoy persembahan tersebut. Jadi kami rasa puas hati dan gembira selepas dapat membuat yang terbaik atas pentas. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Apa yang menarik dekat booth anda? Booth kami memperkenalkan permainan kriket dan menunjukkan pencapaian kami pada tahun-tahun yang lepas. Kejayaan seseorang pelajar itu dan warga pendidik hanya bukan kepada kompeten ilmu, melibatkan juga banyak-banyak perkara lain seperti binaan jati diri, sasiah diri dan inovasi. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me.